TV. Yongwa kajisimbi mbakwanire. Vante evye position. Vante evye mangana nga kiali. Egara vante eviri manye kuruomba buli nga gotegete toe ni mwana uyu. Sheria inasema hivi. Hauwezi kusulia maiti kwa sababu deni ijalipwa. Hiyo ni sheria. Kwa sababu maiti haina gharama. Njenguru kwa swanya ugeto kuruwa kitutu masaba. Nani ngobore ndo buchumbe. Bwa kitutu masaba. Ase eneo ya Onyamora County, but particularly kitutu masaba. Now, gotuacha gaiga ase family ya Makoli ase ward ya Gachuba Wanyum village. Gonacha kurupole yane ase umwana wanyoliri urwalira matuko iga rwaliwa midike Eldoret nane kero yasinye pili yagenda igoro akaba transferred uchaga iga nyagitali ende Kisii County na private. Now ekero nkilinga omwana utarayeni kwa asengenjo family tiri kwinyara ine family yamo ibwate obutaka bwegoro ebiri bono igere saidi ya milioni 2 ni family yenga twarorire yani tibwati okubwana noke na inde no gukumya buna butambe abantu bali abake mbali kurigiriru na bali abanene abarayi baito mbaraika bache korumu chandura sumuchiyo na kyo nkuburanga ntu abarayi bali baro bacholetwe abananchi na abakurigia nabandi bonse bache tokonye umuchiyo torore gose umusigo ubwate chimilioni 2 nejibesi nyinge sana beze kyo buna nate bagaiga yani no onye ndi abantu bakoneka family neoniwa take raise that money nande mbabwati kende babwati ngombe babwati bulemu mu nyumba cyabo n'uruje ngabale igone family tegeta okonya okonene lakini iyo isitosha tigande vega serikali yaito nebwate chukumu yokoranga umutaka utari kwenyara tabwe ntuku tigwachita yegoro ekera banene nona barayi batari kubarigirira egoro mutaka yakugwa ni guri yokegere batayite kura yabo lakini ekera bwate shida bandumbali bakubarigirira igobo tamiro bwaba takaba ne serikali nandiri jikirire nga muntu tabwente kusibwa nyagitali asengencho yegetondo gose sengencho asinyiru wakana chibese ne serikali nero igo nare kuboli na inde gwetera barayi baito ababondo bachorirwe einege nteke mo babwente kwengeche serikali ngaki muchando bunoyo ubwente ko ba resolved igine ndukiamana sana lakini way forward njo nare na tevire na tevire inga abarayu twari guchamo ababakurigia ababaro abakuturwa eneo ya kitutu masaba nonkurusiko iri ntokonyo umuchando none nyagitali echi paka tuchikwanire njina irule ngo bakwanirande mbabulinga kwanza ndabaeresa nga egetonde ekimubwate kwanza ngibwate value nalichikore goteba nane natokoraki family te kure isibese chikurigwa igombosa kugache umubiro oyo nandi kende nkeli okonyora kurororo tatigabona abaibuli eyamate egenderete kuchandika
ase virengerelio batari kurara nandi biraleta marwirande atari gocha twari kutuara understanding tuanjera nitorole no bono rolio mbali wancha omubiri oyo orusigwe oenigwe tumakora kitokore to deal with that bill bono kuwacha omubiri oyo inkyo konyora ebiasara zokore omubiri oyo nanonye mbali kwinyara onye ndiba inyare tubutambe mugusita ari muntu muliri tari muntu mworo ekero kwinyara nguja baramo bakonye muchando uyu lakini bona asoyo mbabwati basandi banene babwati kibesa mbabwati ba muntu manene babwati ruboja kubakonya abana banda bataka nabasandi babo maybe nabataka bare bono le ninki ukubekira umuntu kwakira umubiri uyu oja gukonya ki igona ari kubolinga nyagitari yeye kwanza niongee kwa Kiswahili kidogo ili waweze kuelewa kama wanaweza kuelewa ya kwamba imefika wakati hata taasisi zetu ambazo zinapea wananchi huduma na hasa huduma ya matibabu ili kama inakuwa bahati mbaya mmoja wetu ametuacha, badala ya kuweka mwili na familia hiyo haichiwezi na hakuna kitu ambao utapata hata kuweka mwili kwa muda mrefu, ingekuwa mzuri tuwe na masikizano ili mwili utolewe, washike mwili kama utamduni wetu huko ili mambo hiyo ipate kufuatiwa sawa sawa. Na tena ni vyema pia serikali iweze kuingilia mambo kama haya, kwa sababu huyu ni mwananchi, yeye ana uwezo wowote, hana marafiki kubwa ambao waweza kuja pamoja wasanye pesa siweze kulipwa. Sasa mahali huyu mwananchi anakimbilia ni serikali. Kwa hivyo ni wakati umefika pia serikali lazima iangalie, na pia lazima iangalie utamaduni wetu. Sisi kama Wakisii hatuwezi kuweka mwili kwa muda mrefu, inasumbua wananchi hasa wazazi. Utamaduni wetu, mtu kama amelala asichukue zaidi ya wiki 2 kushikwa, ili familia ipate nafasi ya kuanza kupona kwa mioyo yao. Kwa hivyo pia ningesii wale viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi pia wachingize kwa hii maneno. Wakati ndio huu, sio wakati tu wa kura. Wakati ndio huu, mtu akiwa na shida kuwa karibu uone waweze kuwasaidia. Hiyo ningesema hivyo pia, ili tushikane sisi pamoja, wale ambao wanatafuta na wale ambao wako marafiki wa hapa na hata wa nje, tuweze kusaidia msigo huu. Asante sana, hao ndio ningependa kusema. Ndo kende nkolera. Bono njingu bulinde kirugo kiapo kitutu masaba. Swanya nimbwate okugania ko konya abantu baito. Mumaitenga kitutu masaba yuka. Neri tari kurwe pasari yo gosomia abana baso Senge school. Munabona abana baitire, abandi cintakana mbabwati namuna yo kwenda school. Swanya kera ekero mucha komo uburai moko mwalibaga ekemo kiabonte gite koleta no introduce bursaries to abana bagoswa secondary schools. A secondary school nero musingi omunene we education igoto kumnyo kibeze guchia colleges as babwate help, lakini abana abagoswa secondary school babwate bese ikineke mukiabo ndegete kuligereri sana nga tualetire bursaries as secondary school cheito. Swanya ekero chora swanya pakache kuligeria amagenderero yobolemi ayirigeria amagenderero yabangina kibese njiri cyo weso kibwente gucha abangina banyole mbanya korora turigirerie abana baita basai babwaka matobole. Swanya nanje tikisemi nakiye ko ngo somia abana wetire foundation ya Swanya, lakini nkwe uchinguru ninkore mono make sure buna abana baita basai abange basore kitefet abana nasomiri rera bawikorera torere gose ndusiriye enge etabiye yokunya gusabirira bona ma siasa engo tsara tore be
nonje paka nsere kura kini wosere kunguja wakonya paka siku hizi bona baka bangina babekiri chiguti magega ekero gosere gwachakire omuntu age no yurinde abana bose ngangu gosere bali bona nki okunugusalia a culture, a values chawana nchi nesenge njo batabwaki of course, but you can do better. Tobaire ji school, tobaire ji tifet, tobahorokereri erinde baje kwikorera ikine kigintu nguburenga moko ngaribaga abantu bamintu bakitumasaba paka inche tokoregasha munaini ninde elia mangana ya mariogo ningire elia mangana yechipara cheito bunabono para cheito kitutumasaba njiri weteka bono maitu achakire ndobuli umuchumbe oyo ikaranzete emyake yonsi pi na yarenge nge wali chipara cheito chire kabire bo mwe bontu wit aba at the bomb ti school chiho complain chibese chikoenda oro nandi maranga inga chibese chia ebirasi bikwa gachwa mbiri worth the money that has been given there chi contractor bune chiko chikandrize echo nenjera etari transparent ayemangana inaro kurekini ebine mu byabo ngoje ko make sure buna byakorrubuya enjera ere transparent na ende swanyenje obo kurumi paka tubusiri ko CDF tubusiri kuru kerase elinde torose constituency yaito erekane yani mkituma saba tuachire nyuma mono inche na ndentebenga inche swanya ndagorore ninje swanda goregora nimbwate experience nimbwate oborori ninduche story na nduje stoko genda igongo basaba abantu bamintu kituma saba akobokoko nona kwa nechinguru kidogo nyabere bonkura igubube lakini inga amagoro tonjuririe e constituency yaito kitutu masaba mbiama Mheshimiwa Victor Sonyo tarakora garokenda se county Onyamora liberera ndigante gukina likero kibo governor ubo senator nebiro binde garokende asise moyo governor engo kokoboko no inje maete inje garokiana nkoliye no buchumbe na nongobolia abantu bamintu kituma saba moncho ore kiruye nkubolia kibuchumbe abana inchi banya mira bukamba maete ngubara chore buna umugabana nabagabana abonsi bakubolia igoba bwende bakonvince abana inchi ba nyamira inga nabu babwate sera chingiya na baya rubora yubuya nande bakuja bakonvince abana inchi watamua na mimi ntaamua kinafsi ali no muntu na baro baje bambuli kura yani igaso ntoramua usebona untu gwete gisera cyabo ngonye ukwana bale iyo untu bapimete chikuru maite chikare taretisa mutinyo agasti ewa ase emirenge bere Kenya kwanza na azimio la umoja wa Kenya nsema kigotoka njonda sasa azimio Kenya One Alliance nekite diantebega yani umaite nje nara asomire by the way tinde yotewa ngina asomira ngana lakini amangana etunya gotebinga bottom up umaite oburai bwiguraria no burai bwengenje no burai bobwento gotebinga ngaki ugoja ku improve obugima bwana nchi na kiyo ku improve abno tokoranga sera chiao ya economy ngakira no tokoranga inki ekogochi gokora kirare tu gunchurulia asamagima ya wananchi ebinte vya muhimu vya kinira mabuta guchi vya kinire guchiguro in terms of price amabuta ngaki ebinte bikore tunse now One Kenya Alliance chi policy chiabo nchibwate okwegeneka egendenga bottom up ngibwate kugeneka nole yani gelinga nokonyora chinguru nane sinye tumaite nkibale na ibarure tinduchi nkibaho cyo kuretera mwananchi kirato konye omwako Raila Odinga na Kalonzo mwabo na no togoteba igantebe iga very clearly that inga Raila igabwento gochora Kalonzo musyuka unerani ngemet ere na Kalonzo mwabo ntubigenete na ntumanyite nga bago sobisi na nditoko bororo paka tore chisera chi policy chigoja wonchereria obugima wa wananchi ndosiri obukurumi ndorenga abana baito basore school ndoborenga abana banyolire emirimo ndorenga buna bugusiga iga amangana agriculture amangana chai abalimi banyo chibesi chito
chizo mibuko ya wimi igo yani asende kabisa igonde Azimio One Kenya Alliance Coalition nande chama yane Wiper nonguche gutena kurwa na kinata ite kubolinga kero kende kwa beiro muraya sekama kia Wiper kero kenda na kiuchi kutumika buna ebasi ya okoligiye kero kiujumba sekostinjo ya kitutu masabu ngereseiga maite Azimio One Kenya Alliance bone ikige inyumba nene aho tubwate bona obusayigo bonge lakini twensipi gotore inyumba ye nene egoche kubuguria abakenya bonse wana singi incho ya democracy transparency ese ndo tokwa mwananchi ribaga achole oyo atagete na kibone ebyami ebi format e coalition nene bigoje gutinini abantu babo nje asenje iyongotena gwetere chama ya Wiper Wiper movement ni chama yemo enene amona ODM amona Jubilee ibine byame binene kwanza biriki bila Azimio One Kenya Alliance na inde ni maite mono sana engakiye umwananchi yagocha gochora umuntu yekiama yagocha koranga ingo ubwate track record buna suwanya bwate track record njinabere mwananchi gaiga gesa abantu bandi batama nohondera mwananchi abana ngoso mingende asenkonyara mnatuanyora corona ga injina baite chibiba bagwisiberia mbachariti abantu bane mbakwa igo imaitinga abaje kuringa na isuanyare uzobona ko wananchi teri woigo na isuanyare bachole suanya irrespect mingibande gokorero mushwa Victor Swanya kwa beiro muraya sekama kia Wiper kerengo kia ukibura ingirike kerengo kiane kibura ingiringa igontegete tunchiririe abana baito tobasomi bamanye goikorera igonde tukubarokereria baikorere igonde tukubarokeringa bakubwate inswe bwate inswe kerondo ne keronteyo enjere ya inkororagaiga abarayi bandi bagucha n'ikibesa abandi bakoze chisukari kiri expired enjere tujo okonya mwananchi bona mwananchi buri ewe wimieyemo baada ya miaka 5 omuntu yamakuru wasirita abasa korekana tabwati track record tara konges kisiasa bona kiato konya igonjerengo ya niringa asenge njumbwati track record yoko konya abana nacha itoso since 2013 bakuri university abana ono bakora imirimo nonyega agacuba abana bana relative diga bakurire barabagachi bakora gasi yabo ikine kintegete kogenderera ndorenga tuonjure iri amagima mono sana yabasaya abasaye kero baunjurire amagima abo igabaguje bakonye imichi yabo nabalimina barabwo ndorenga inibo bakonyora kurwa asema cyane chai ase coffee ase ebimea binde buna chingeni banyorire mapata maya ande banyorire echiro bakonia ebintu byabo twatebere mbiyamo sano mushimi wa Victor Swanya singincho konya chinga gukora na into Samora yabo mbiyamo sana ase congree for a while lakini mbuya thank you